米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Kau masih lama ai kita masih urung to katalangsaan，要彼此帮助，分担软弱。Sarikaka mapulung平安，Malatzai kita milayap to suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Roma 5 kusafau at sefang sakatusa atusir suarsa kita o kahatsatsai o papalipahak to sarikaka to sakachipos atau sakatanagtag no falutsua ng ra saan。罗马书第15章第2节说，我们每人要为其他信徒的益处着想，来建立共同的信心生活。Sarikakaaw, umisa tekelay kita mipatanagtag to pitier no tireng i, sa ay pakalahchi kita to sifana ni Yes Kristo. Lengan o masasilama ay kita masasi urong to ruray at pales i sa opo no mituuray. Ta mapatahkar ko matumnasay no ulah ang ayay pinangan ni Yes Kristo。如果我们只想着自己要有坚定的信仰，这并不能实践耶稣基督的教导。唯有在信仰团体中互相帮助，分担彼此的难处，才能活出耶稣基督满有慈爱的样式。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangaw, nanay mararit kiso ami palal to falutsua ako, to sakatsaaw pi sa tekel kako to sakangaay no tireng, ato o nanuulah no falutsua ami turong to pinangan ni Yes Kristo, ami urong to pales ato inorong no tao。主啊，愿你时时提醒我，使我不至于自私地只想着自己的益处，而是甘心乐意学习耶稣基督的样式，分担别人的难处和重担。Pakai ni itaramanay angangan no tabang ji Yes Kristo mitolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。